Wiriwe Maine ni igihe wumviraho amakuru tuguhaye ikaze wowe utuye Maine ndetse naho twumvira ahandi hatandukanye mutwumvira kuri radio wa MPega ya kaminuza ya Southern Maine 90.9 FM ndetse no ku mbuga nkoranyambaga za Amjamba Africa muri kumwe nanjye Jean Hakuzimana. Dore ingingo z'ingenzi tubaramburira mu kanya. Muri leta ya Maine haravuga inkuru y'ishyirwaho ry'ishami muri leta ya Maine rizajya ryita kubibazo by'abimukira mu buryo bwaguye. Office for New Americans ni ikigo cyitezweho byinshi mu gufasha abimukira baza muri Maine. Immigrants with skills, education and abilities who had recently moved to our state to seek a better life for themselves. Guverineri Janet Mills yamaze gusinya iteka ricyemeza abadepite na sena bari kumva abimukira mbere yo gutora itegeko rizemeza iki kigo ku buryo bwa burundu. Tubafitiye inkuru irambuye. Rwanda Day, umunsi uhuza abanyarwanda baba mu mahanga ndetse n'ubuyobozi bw'Urwanda, irateranira ku munsi w'ejo muri Washington DC. Abagera ku bihumbi 7 barenga bamaze kwiyandikisha kuzitabira iyi nama nk'uko bitangazwa na Kathy Rwivanga uhagarariye abanyarwanda batuye DC Metro Area. Amakuru yo hanze ya Maine nayo turayabagezaho hamwe na Olive Mukahirwa. Tubahaye ikaze. Muri leta ya Maine haravuga inkuru y'ishyirwaho ry'ishami muri leta ya Maine rizajya ryita kubibazo by'abimukira mu buryo bwagutse. Office for New Americans ni ikigo cyitezweho byinshi gufasha abimukira baza muri Maine. Guverineri Janet Mills yasinye iteka ricyemeza naho abadepite na sena ubu bari kumva abimukira bo mu ngeri zitandukanye mbere yo gutora itegeko rizemeza iki kigo ku buryo buhoraho. Inkuru irambuye hamwe na Ernest Ndayisaba hamwe na Mucyo Jerime batubereye mu nteko ishinga amategeko Augusta. Inama ishinga amategeko ya Maine muri Amerika yakira icyifuzo cy'uko yo kwemeza ishingwa ry'ibiro bijejwe abimukira bashasha. Ivyo biro bijejwe abimukira bashasha byofasha gutora inyishu z'ibibazo bikunze kugora abimukira bashasha mu buzima babashikiyemo. Hariko no wa kabiri itariki ya 30 kwezi kwa mbere umwaka wa 2024 ku mugwa mukuru wa politike Augusta muri Cross Building icumba c'amajana 210 aho abasanzwe bakorana na leta ya Maine mu bikorwa bitandukanye baserukira amashira hamwe y'abigenga abafasha bimukira muri Maine, abaserukira amabanki, abafise inganda ku giti cabo n'ibindi bisata bashikiriza ico cifuzo berekana akamaro leta ya Maine yogira mu butunzi mu kongereza ingufu z'abakozi kubimukira bashasha muri Amerika mu gihe ibyo biro bijejwe abimukira bashasha byo kwemezwa. Amajambo Africa yakurikiranye ivyo bikorwa ikibaganire na bamwe mu bashikirije icifuzo c'ishingwa ry'ibiro bijejwe abimukira bashasha. Claude Gwaganje umuhanuzi mu gisagara ca Westbrook Maine akaba narongo ishira hamwe Prosperity Maine aratubwira igituma ibiro bijejwe abimukira bashasha bikenewe. Biro abimukira impamvu ikenewe nuko iyo umuntu ageze hano atazi uburyo yentegere muri no societe bimugora. Rero nama organisation afasha bimukira nka Prosperity Maine, ILAP, Hope House na yandi menshi ntafite resources zihagije zo kubafasha ubwabyo. Nta nafite n'ubushobozi bwo kuja kubavuganira mu nzego nka state na federal. Iyi office rero izabafasha kuzikorana n'abo bantu bakora n'abimukira ndetse no kubavuganira ku rwego federale no ku rwego rwa state no kubashakira ubushobozi kugira ngo abo bantu bakomeze bakore. So ningira akamaro abantu rero bayita ngo ni yaba immigrant ariko hanini abazabenefite kuri yo n'abimukira baho kuko nibo bafite izo business kandi nibo bakeneye izo mfashanyo. Kamaro ku butunzi cyangwa ibyo babakeneye. No, akamaro nabivuze akamaro kabo kambere no kubakorera. Ariko kandi n'ikindi nuko bihangira imirimo bonyine. Twe twihangira imirimo twahangira n'abanyamerika. Dutanga imisoro, tugura amazu, tugura amamodokari, tugura ibiryo byabo. Ibyo bintu urebye mbere yuko aba immigrant baza kaha muri Lewiston nagiriye workshop
nganiriza abantu baho ndababaza ati se ahantu harameze gute mbere yuko izi groupe z'abasomaliya zizi amazu yabo yari empty ama building yarahaye abagwiraho batayabamwe yarabaye vacant ariko ubu ngubu hariho zero vacancy. So rero iyo abantu birengagiza bakavuga ngo bini by'abayimmigrant n'aba illegal immigrants n'ukwirengagiza nuko baba baguma gutekereza gusa nk'abari abantu babaza ngo se wari wahura no mu wasala musika cyangwa mu wasayili cyangwa ntawe barahura nabo bagendera gusa kuri mindset yuko ari aba Republican ibo aba Republican bose banga umuntu mushasha cyangwa se immigrant n'umukira batarebye n'akamaro k'aba immigrant. Kino state ntiyaba idafite aba immigrant bizo niko kuri mabwira ntiyabaho kugira bakeneye ikeneye abakozi ikeneye abantu baza bakayifasha ikeneye abantu bayikoreye. Abimukira bashasha b'Abanyamerika uwo twingone bakunda guhura nazo mu buzima bw'angene bashaka kubangaha. Ingorane ya mbere bahura nayo n'ururimi. Hari benshi baza batazi ururimi. Ingorane ya kabiri ni ukumenya ukuntu bakora ibintu za immigration kugira ngo babe hano legalement. Icya gatatu ni ukugira ngo umuntu udafite history cyangwa se udafite n'ururimi amenye na hatakine ashakira imirimo. Niyo ufite diplome yawe udafite ururimi udafite na reference udafite n'iki ntabwo ubona umurimo facilement. Icya kane ni ukugira ngo ubone n'ahantu utura n'ahantu uba n'inzu ubamo yo gukodesha udafite credit history udafite amafaranga udepanda n'abandi bantu. So urumva hariho ibibazo byinshi abantu bagenda bahura nabyo bituma iyo ofisi yakorana n'abantu babaintegra byabafasha cyane. Impanuro uba kuri abahe neza kugira ngo babeho neza nuko batagomba kumva amakuru yo mu muhanda nuko bareba abantu amagence cyangwa se abantu babishinzwe bazi n'ibintu bikorwa bakabegera kuko hari igihe bahura n'amakuru yo mu muhanda akaba ari bagenderaho aya gatuma rero bashobora kugira ibibazo. So ni mugene mubaze abantu bashinzwe ibintu za immigration babafashe mugende mwegera abantu bashinzwe imirimo babafashe mugende muje mu mashirahamwe bafasha ku bintu by'amazu babafashe ariko mwe kumva gusa amakuru yo mu muhanda. Ikindi iyo waje hano ugomba kuva muri comfort zone kumva yuko nimba uri umunyarwanda nimba uri umunyamurenge nimba uri umukongomani wundi nimba uri umurundi ntumve gusa yuko aho ngo hari ugomba kuguma ugomba kuja hanze ugahura n'abandi niyo integration duhatuvuga. Ariko rero iyo wigometse kuri abo wanyu gusa ibyo bakwigisha ni bikeya. Seaport Credit Union isanzwe ikora n'abimukira muri Maine mu kubikuza no kugurana amadolari nayo yashikije icifuzo cyo gushinga ibiro bijejwe abimukira bashasha kugira haboneke uburyo bukenewe mu gutanga inyigisho kubijanye n'ingene amabanki asanzwe akora hano muri Amerika kuko bitandukanye niyo abimukira baje bava. Honorine Wishema akora muri Seaport Credit Union yaganiriye na Ernest Ndayisaba hamwe na Muco Germain. Akamaro kayo kambere no kugira ngo umuntu kigera hano muri kino gihugu amenye ukuntu banki zikora. System ya banki hano yatandukanye na system yo muri Afrika. Iyo bigeze hano birabagora cyane. Ariko iyo batafashe ayo classes ngo bagire ubumenyi bwo kumenya uko banki zikora cyangwa basange banki babazi ikibazo biragoye bitera ibibazo iyo bamaze gufata ama credit hanyuma bikabananira kwishyura hanyuma ibibazo bikagenda biza nyuma kandi hano muri kino gihugu credit niyo igufasha kugira ku bintu byinshi no kubaho ya. Igihe iyi chambre yaba yemewe Seaport cyangwa financial institution nitegura gukurikira harimo ibintu byinshi birimo ariko icyatuzanye no kugira ngo bashyiremo kwigisha abantu byerekana finance hanyuma batange funding kumba batanga amafaranga bafasha communities amasomo communities arimo kwigisha abantu kuko ngo communities arahari ariko ntago afite ubushobozi bwo kwigisha ko nta mafaranga hari yo kugira ngo bashaka abakozi bigisha cyangwa bishyure ahantu babone kunogira abantu babazanye na transportation. So nicyo ngira ngo iyi biri na muki pasinze bazabona amafaranga babashobora gukora kuri ibyo bintu. Abantu bagomba baza hamata amafaranga yateguwe yabo ubona hari ingaruka kuri ivyo. Nyine nk'iyi biri ramutse ipasinze abarimo amafaranga yabigenewe so numva nta kibazo gusa kugira ngo babyemere ayo mafaranga asohoke ajye muri izo nzira nyinshi abantu bashya bakeneye ni ikibazo. So abantu benshi ni bayisupportinga bakemera igacamo amafaranga azaboneka. Abatuye muri Maine bavuga ku buryo butandukanye
iki kigo kizafasha abimukira. Iyumvire nawe. It is about helping our communities, our neighborhoods, and our schools handle the unprecedented numbers of new immigrants. Senateri Bennett mu Republican mu nteko ya Maine avuga kuri iki kigo cya Office for New Americans, avuga ko ari ikigo kizajya gifasha rwose leta ya Maine cyane cyane mu bice by'icyaro aho turi kubura abaganga tukabura abakozi mu buryo butandukanye. Akavuga ko iki kigo ari uburyo bwiza bwo kugira ngo abimukira baza muri Maine babone uko bashyirwa mu mirimo itandukanye mu duce dutandukanye. Aragira ati ibyapa bivuga ngo dukeneye abakozi biri ahantu hose muri Maine, kandi ubukungu bwa Maine ndetse n'ubucuruzi bakeneye abakozi, bakeneye abo bakoresha, ndetse abimukira baza muri Maine bafite skills cyangwa se ubumenyi butandukanye bukwiye kwifashishwa rwose. Dukeneye abaganga, dukeneye abavura amenyo, dukeneye abakora mu nzego zitandukanye z'ubuzima. Ibi biro bigiye gushyirwaho guverineri yashyizeho bizafasha n'ukuri mu gukoresha ndetse no gushyira abimukira mu mirimo itandukanye. Amashuri, imijyi itandukanye iri kwibaza icyo yafasha abimukira, ikeneye gufashwa. Iki kigo kizabigiramo uruhare. Umudepite Deka Dalak ukomoka mu gihugu cya Somalia, akaba ari umudepite mu nteko ya Maine, avuga ko iki kigo kiziye igihe atabimukira bafite uruhare rukomeye mu bukungu bwa Maine. Muri Maine twakomeje gutezwa imbere n'abimukira. Urugero, mu mwaka wa 2022 abimukira binjije mu bucuruzi agera muri miliyoni 48 z'amadolari. Ni kenshi cyane twabonye ibyiza bizana n'abimukira, bongera umusaruro, bakongera umusaruro mbumbe wa leta ya Maine. Birazwi ko Maine iri muri leta zifite abaturage bakuze ndetse abaturage bagenda bagabanuka, bityo abimukira ni amahirwe kuri leta ya Maine. Tuza muri iki gihugu, muri iyi Maine, dufite icyizere ko tuje gufasha abaturanyi bacu, tugafasha imiryango yacu, tukubaka ubuzima bufite igisobanuro. Tukaba tubona ko iki kigo hari byinshi kizongera ku mibereho y'abimukira. Kizatanga ubufasha bukenewe kubimukira baza muri Maine kugira ngo babashe kubona amahirwe atandukanye y'ibyo bakora ndetse n'ubuzima bwabo butera imbere muri Amerika. Abandi batanga ubuhamya bw'uburyo abimukira bateza imbere ubucuruzi muri Maine ni uruganda American Roots, ari naho habereye umuhango wo gutangaza iki kigo kizafasha abimukira ku mugaragaro. Umuyobozi wa American Roots avuga ko ikigo cye cyakoresheje abimukira bavuye muri Aziya, muri Congo, muri Afrika, Sudan, ndetse bakaba barabashije gutuma iki kigo kidafunga imiryango mu gihe ibindi bigo byafungaga imiryango mu bihe by'icyorezo cya coronavirus. Avuga ko abimukira ari ingenzi kandi ko bakwiye gushyirwa mu mirimo mu buryo butandukanye bagafasha ubukungu bwa Maine gutera imbere. Rwanda Day, umunsi uhuza abanyarwanda bo mu mahanga n'ubuyobozi bw'Urwanda, irateranira mu gace ka Washington DC ku munsi w'ejo, aho abagera ku 7,000 barenga bamaze kwiyandikisha nk'uko bitangazwa na Kathy Rwivanga ahagarariye abanyarwanda batuye mu duce twa Washington DC, Virginia ndetse na Maryland. Kathy avuga ko bahaye ikaze abari kuva mu mihanda itandukanye baza muri Rwanda Day. Iyumvire ikintu nabwira abantu bari mu nzira ari baza barakaza neza, nicyo cya mbere. Barakaza bisanga, nicyo cya kabiri. Icya gatatu, turabiteguye, tubafitiye byinshi
mu areas zitandukanye. Umuntu uwo ari we wese azaza azasanga afitemo interest, yaba ibya business, yaba ibya trade, yaba ibya entertainment. Of course, ikiruta byose no kuba dufite umuyobozi wacu mukuru ariwe President Paul Kagame uzaza gusura abanyarwanda mu ntara ya gatandatu. Arisudi ni umwe mu banyarwanda bamenyerewe cyane mu bya entertainment cyangwa se imyidagaduro. Naganiriye nawe atuye hano muri Amerika, mubaza ibijyanye na Rwanda Day ndetse n'imyidagaduro iteguwe icyo gihe. Umva uko Arisudi yanganirije. Nakubwira ko ni umunsi udasanzwe ku banyarwanda, ni umunsi udasanzwe ku mateka y'u Rwanda, cyane cyane noneho yuko yari maze n'igihe itaba. Urabona ko iherukaga muri 2019 yari yabereye Bonne mu Budage. So ibyari bikomeye, nakubwira ko nimba ari ikintu abanyarwanda baba mu mahanga baba bategerageje amatsiko ni Rwanda Day, kuko ni ikintu kiduha amahirwe yo kongera guhura turi benshi tupfuye impande n'impande. Ikindi bikaduha amahirwe yo kongera guhura n'ubuyobozi bwacu, especially His Excellency President Paul Kagame, umugabo abanyarwanda benshi bafata nk'intwari, umugabo abanyarwanda benshi bafata nk'umuntu umaze kubaka u Rwanda ndetse ukinarwubaka ufite naho ubona arimo araruganisha mu rwego mpuzamahanga ndetse no guteza imbere igihugu muri rusange. So usanga abanyarwanda bamukunda ku buryo iyo bababwiye ngo azaza nkaha barakubita hirya no hino. Nanjye ndimo byihariye ku giti cyanjye, nanjye ndimo umwe mu bantu bamukunda cyane kandi banamufatiraho urugero mu byo bakora, kudacika intege. Ni utangiye gukora introduction uvuga uburyo mazemo igihe ntacika intege. Nakubwira rwose ko uriya mugabo ubundi ni abagabo batatu ku giti cyanjye nigiraho, nkunda kugenderaho ibyo bavuga na filozofi zabo. His Excellency President Paul Kagame ni uwa mbere, hakaza Zidane ngira ngo ujye mwumva, ndetse na Bruce Lee. Abagabo bagira filozofi, imivugire, imikorere, guca bugufi, kandi ukabona igitinyiro n'igihagararo cyabo ntihagire aho kijya, kandi ukabona baciye bugufi mu byo bakora. So rero ni ikintu kiba gitangaje rero kandi kinakomeye kubona uwo muntu aje gusanga, urumva kutajya kumureba biragoye, kandi ibyo nzi ko bihuje n'abanyarwanda benshi. Hanyuma ku kijyanye n'imyidagaduro, nibaza ko ino Rwanda Day igiye gusiga amateka ku gice cy'imyidagaduro, ukuyeho ko ari ahantu hari ibiganiro abahura abantu bafite imitekerereze itandukanye n'ibyumviro bitandukanye na vision zitandukanye ku Rwanda. Hari abavuye mu Rwanda, abavuye no hirya muri Europe, muri Afrika, muri Amerika n'ahandi Asia. For example, nk'ubu Friday hari ibiganiro bijyanye ni economic forum, ndibaza ariko bayise nimba nibuka neza, ihuza abacuruzi bavuye hirya no hino, abantu bakora mu bigo bitandukanye by'ishoramari bazaganira. Icyo ni ikintu kiba gikomeye. Ikindi umunsi nyirizina hari ibyo biganiro bitandukanye n'abantu batandukanye n'abahanga batandukanye. Ikindi aba exhibition. Ikidasanzwe muri Rwanda Day nanakunze cyane nuko noneho bazanye icyo bise career corner, ahantu ibigo bitanga akazi bishobora kuzahurira n'abantu bashaka akazi. Nibaza ko ari ikintu gikomeye. Hano tubyita career fair hano muri Amerika, niba nibeshye. Aho bakushaka akazi n'abatanga akazi bahurira. Nako barabiteganyije no muri Rwanda Day, Friday na Saturday. No ibigo byo mu Rwanda bifite imyanya bishaka aba expert cyangwa bifite imyanya mu tuzi n'ibya hano muri Amerika bikorana n'u Rwanda Friends of Rwanda, bumvikanye ko bazaza bahure n'abandi banyarwanda bavuye hirya no hino n'inshuti z'u Rwanda zavuye hirya no hino nazo zishaka akazi, barebe nyine hari byo wenda nk'abasabwa n'indi byo bafite. So urumva icyo ni ikintu kidasanzwe kuhuza abantu gutyo, kandi ino mwaka hamaze kwandikisha abantu barenga 13,000 bashaka kuza muri Rwanda Day. Iki ni ikintu giteye ubwoba, kinakomeye cyane, sai tumenyereye n'abantu benshi cyane pe cyane. Ikindi ntago yitabirwa n'abanyarwanda gusa, yitabirwa n'inshuti z'u Rwanda, abo twita Friends of Rwanda, bari abanyamahanga batubundi bwene gihugu ariko bakunda u Rwanda cyangwa bakurikirana u Rwanda cyangwa se baba inspired n'u Rwanda, baza kwifatanya n'abanyarwanda. So ubwo urumva ako nakamaro mu bundi buryo. None nakubwiraga ku myidagaduro yo iri ku rundi rwego n'ubwa mbere. Duhere nko kuwa kane hari ibitaramo biteguye byaho ikaza abantu kuko ari bw'abantu bagenda baza, nanjye nzahagera ejo Washington DC. Kuwa gatanu hari iyo forum nakubwiraga ijyanye n'ibintu by'ubukungu, iterambere, ishoramari n'ibindi. Hari n'imikino izahuza amakominote nka ndibaza muri volleyball nka diaspora muri Canada zakira diaspora muri Amerika, muri basketball ama diaspora ndibaza ya DC, diaspora yo muri DMV ikine n'ama diaspora ndasigaye muri Amerika muri basketball.
noneho hateganyijwe n'ibitaramo mu ma night club atandukanye nka Afrocentric izabera hitwa Signature Lounge izahuza abanyafrika batandukanye ubwo n'inshuti z'u Rwanda n'abanyarwanda kuwa gatanu, hanyuma kuwa gatandatu ari nacyo umunsi nyirizina ariyo Rwanda Day nyirizina ko ni ibirori kuva mu gitondo, ari naho His Excellency azaganira n'abantu, ayo azarimbamo n'abahanzi bakomeye mu Rwanda nka Debe, n'abahanzi nka Bruce Melody, Teta Diana, Masamba Legendary, Masamba Intore, aho nanjye nzaba ndi MC w'icyo gitaramo, nanjye n'icyo uzakiyobora. Urumva ko ni entertainment yo ku rwego rwo hejuru. Ubwo nukuvuga Rwanda Day irangiye habaye igitaramo, noneho igitaramo nikinarangira hari after party. Ubwo igitaramo kizarangira nka saa 5 n'igice za nimugoroba, hari after party izageza mu gitondo saa 9 za mu gitondo. Ibere nanone handi kuri Signature Lounge, ya after party nanone izongera ihuriyemo ibyamamare hafi byinshi byo mu Rwanda, aribo muri Amerika n'ibyavuye mu Rwanda. Abo bose nakubwiye abadebena zaba hari Bruce Melody, Masamba, Teta Diana, hiyongeraho abandi nka Kamishi, nka Badrama, aba ni abantu bakomeye baba influencer muri showbiz nyarwanda. Mutesi Scovia umunyamakuru nkatwe umaze kubaka izina rikomeye mu Rwanda, sinzi ngo ujye mukurikirana. Yarazwi cyane. Kugeza ubu ahubwo wavuga ko umunyamakuru nimero ya mbere nkurikije ukuntu abantu bamukunda banamukurikirana bitajyanye n'imyidagaduro. Mbega mu nkuru zitandukanye zindi. Ikindi harimo abantu nka Asia Mutori n'umukinnyi wa filimi ubu ngubu siyo natuye muri Maine. Harimo abantu baba komedie nka Badaramjan, harimo abahanzi bakizamuka hano muri Amerika mu diaspora bazahuri, harimo abamisi tugatarama muri ambiance nyarwanda. Wiriwe men irakugira inama niba ujya usinyira abavandimwe cyangwa se inshuti mu gushaka inguzanyo cyangwa se kwishyura ikintu runaka, menya yuko uba ufite inshingano zingana n'iz'uwo usinyiye. Mu gihe usinyiye atabashije kwishyura inguzanyo musinyiye, ni wowe uyishyura. Mu gihe usinyiye kandi atabashije kwishyura icyo wamusinyiye, ni wowe ufata izo nshingano zo kukishyura. Mu gihe kandi usinyiye akererewe kwishyura, ubukererwe bwe bushobora kwangiza credit score yawe. Naho mu gihe usinyiye yishyuye neza, bishobora kongera nanone credit score yawe. Ibi bituma mu gihe ugiye gusinyira umuntu ubanza ukibaza ibibazo bitandukanye niba koko wizeye ko bizagenda neza. Amakuru yo hanze ya Maine turi kumwe na Olive Mukahirwa, reka tumuhe ikaze. Duhere muri Sudani. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwabwiye akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye ko uru rukiko ruri gusoza gukusanya ibimenyetso bigaragaza ko impande zihanganye muri Sudani ziri gukora ibyaha bya jenoside, ibyaha by'intambara, ibyaha byibasira ikiremwa muntu n'ibyaha byo guhutaza inzirakarengane mu ntara ya Darfur. Karim Khan mu ntangiriro z'iki cyumweru akoresheje uburyo bw'iyakure aho yari ari mu mujyi wa Adre muri Chad ari kumwe n'impunzi zavuye muri Darfur muri Sudani, yavuze ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwohereje impuguke mu iperereza kuva muri Nyakanga umwaka ushize, nyuma gato intambara yongeye kubura, rukusanya ibimenyetso bifatika, rusanga impande zombi zihanganye arizo uruhande rw'igisirikare ari narwo ruyoboye igihugu n'uruhande rw'umutwe utabara byihuse, zose zigomba gukurikiranwa ku byaha bikomeye by'intambara n'ibindi byaha byibasira inyoko muntu bakoreye abaturage ba Darfur. Iyo ntambara yo muri Sudani kuva yakubura mu kwezi kwa kane hagati imaze kugwamo abantu barenga 12,000, abarenga miliyoni 7 bamaze guhunga. Ibihugu bya Mali, Burkina Faso na Niger byamaze kwikura mu muryango wa CEDEAO. CEDEAO ni umuryango uharanira iterambere ry'ubukungu muri Afrika y'Iburengerazuba. Ibi bihugu byatangaje ko bivuye muri uyu muryango kubera ibihano uyu muryango wabifatiye nyuma y'uko bibayemo guhirika ubutegetsi bwari buriho. Kuri ubu ubutegetsi bwaho bukaba buri mu biganza bya gisirikare. Mu itangazo rikomatanyije abayoboye ibi bihugu bashyize hanze, banenze uyu muryango gukoreshwa n'ingufu z'amahanga ukaba umutwaro ku bihugu binyamuryango no ku baturage babyo aho kuba igisubizo cyabyo. Ikindi ngo uyu muryango usigaye ukora mu buryo bunyuranije n'intego yawushyiriweho yo guhuza abanyafrika mu gukorera hamwe. Ibi bihugu byikuye muri CEDEAO nyuma yo kwihuza bigakora ihuriro ry'ubufatanye mu by'umutekano nyuma yo guca umubano n'ubufatanye mu bya gisirikare n'Ubufaransa n'ibindi bihugu byo mu Burayi. Amakuru akavuga ko ibyo bihugu ahubwo biri mu nzira yo gufatanya n'igihugu cy'Uburusiya. Mu gihugu cya Zimbabwe cyo cyatangiye ikingira rusange ry'icyorezo cya kolera. Biteganijwe ko
bazakingira abantu barenga miliyoni 2. Icyorezo cya kolera cyatangiye kwica abantu muri Zimbabwe mu mwaka ushize, aho yisha abarenga 400 mu bantu 21,000 bari bayirwaye, muri bo 1/2 bakaba ari abana. Inzego z'ubuzima muri Zimbabwe zifatanije n'ibigo byita ku buzima bishamikiye ku muryango w'abibumbye ziri gukingira urugo ku rundi, zikibanda ku bana bafite kuva ku mwaka umwe kumanura. Mu ntangiriro hazakingirwa abana bo mu turere 26 twagaragaye ko twiganjemo kolera ku bwinshi. Uretse Zimbabwe, ibindi bihugu byo mu majyepfo ya Afurika byagaragayemo kolera harimo Mozambique na Zambia. Muri rusange ibi bihugu byafushije abantu barenga 3,000 mu bantu 188 bari banduye kolera mu mwaka ushize. Tukiri ku makuru arebana n'ubuzima, mu gihugu cya Cameroon nacyo cyatangiriwemo igikorwa cyo gukingira malaria nyuma y'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryemeje urukingo rwa malaria. Uru rukingo ku ikubitiro rurahabwa kuva ku bana bakivuka kugera ku bana bafite amezi 6. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko buri mwaka muri Afurika abantu nibura 600,000 bicwa na malaria. 95% mu bantu bicwa na malaria nabo mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, barimo abana bari munsi y'imyaka 5 bangana na 80%. Uru rukingo rwatangiye gutangwa ku mugaragaro muri Cameroon nyuma yo kugeragezwa muri Kenya, Ghana na Malawi, aho UNICEF ivuga ko rwagabanyije umubare w'abana bicwaga na malaria ku buryo bugaragara. Wiriwe men, ikiganiro ugezweho nanjye Jean Hakuzimana. Waduha igitekerezo, waturangira n'inkuru ubona zagirira akamaro umuryango. Yemwe wanadutuma niba hari amakuru ukeneye, twandikire kuri amujambaafricanews@gmail.com. Kandi ujye udukurikira mu biganiro byacu bitaha. Ushaka kutwumva andika Wiriwe men muri YouTube, urahadusanga ukore subscribe. Watwumvira kandi kuri YMPega 90.9 radio ya kaminuza ya Southern Maine buri wa gatatu kuva saa moya. Ushobora kandi gusoma amakuru atandukanye areba ndetse avuga no kubimukira ku rubuga www.amujambaafrica.com, aho yasanga mu ndimi zitandukanye ubasha kumva. Ugire umunsi mwiza.